Reka mbasuze mbe n'ikaze mwese mukunda kandi mukurikira Isimu TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ya none tariki 30 Kamena 2025. Amakuru yacu akaba agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu makuru yacu turakubwira ko nanga yasabye leta ya RDC kutifashisha amasezerano yayo n'u Rwanda iyobya abantu. Mu yandi makuru kandi turakubwira ko Uganda yafunze uwahaga ubutasi bwayo amakuru atariyo kuri ADF. Amakuru yacu kandi turibu yasoreze kuri inkuru ivuga ko ingabo za RDC zarashe indege ya gisivile muri Minembwe. Na makuru mwateguriwe kandi nijye kwizwe nanjye Shaharimana. Gusa gukora subscribe, share, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kugeraho umunsi ku wundi. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye, reka tuyaheri kuri inkuru ivuga ko nanga yasabye leta ya RDC kutifashisha amasezerano yayo n'u Rwanda iyobya abantu. Umuyobozi w'ihuriro FSM 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Colonel Nanga, yagaragaje ko budakwiye kuyobya abantu bwifashishije amasezerano y'amahoro iki gihugu cyagiranye n'u Rwanda. Ku mugoroba wa tariki 27 Kamena 2025, u Rwanda na RDC nibwo byagiranye amasezerano bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingingo nyamukuru ziri muri aya masezerano niyo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR niyishamikiyeho gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho gucyura impunzi n'ubufatanye mu by'ubukungu. Aya masezerano yasinywe nyuma y'igihe kinini leta ya RDC igaragaza ko ihuriro FSM 23 ari igikoresho cy'u Rwanda, bityo ko intambara yatangiye mu Gushyingo 2021 ari y'ibihugu byombi. U Rwanda rwagaragaje kenshi ko nta ruhare rufite mu makimbirane y'abanyekongo, rusobanura ko ikibazo kidafite ishingiro RDC irugiraho ari ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mupaka zigamije gukumira umugambi w'umutwe w'iterabwoba wa FDLR wo kuruhungabanya. Mu ijambo Nanga yageneye abanyekongo mu gihe RDC yizihizaga ku nshuro ya 65 ubwigenge, yatangaje ko amasezerano ya RDC n'u Rwanda ari intambwe nziza yatewe, ariko ko leta ya RDC idakwiye kuyifashisha mu kuyobya abanyekongo n'abanyamahanga. Nanga yasobanuye ko amasezerano u Rwanda rwagiranye na RDC akemura agace gato k'impamvu nyakuri z'amakimbirane yo mu gihugu cye. Ati ariko ni ngombwa kumenya ko aya masezerano akemura gusa agace gato k'impamvu nyakuri z'amakimbirane yo muri RDC. Kubeshya abo mu gihugu n'amahanga ko nta kibazo kiri muri RDC ahubwo ko ari amakimbirane ari hagati ya Kigali na Kinshasa ni ikinyoma kitihanganirwa. Nanga yasobanuye ko kubw'impamvu FSM 23 ishima ibiganiro bibera muri Qatar kuko ari byo bisaba leta ya RDC kugirana ibiganiro bitaziguye n'iri huriro kugira ngo impamvu muzi z'amakimbirane y'abanyekongo. Yagize ati niyo mpamvu FSM 23 ishima gahunda ya Doha iyobowe na leta ya Qatar, isaba leta ya Kinshasa ibiganiro bitaziguye n'ihuriro ryacu hagamijwe gukemura impamvu muzi ikibazo cyo muri RDC. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa RDC kuri uyu wa 30 Kamena yagaragaje ko afite icyizere ko amasezerano igihugu cye cyagiranye n'u Rwanda azahagarika intambara imaze imyaka 30 ibera mu burasirazuba bw'iki gihugu. Yagize ati amasezerano ntabwo ari inyandiko gusa, ni icyizere cy'amahoro ku batuye Igoma, Bukavu, Rutsuru, Masisi, Nyiragongo, Rubero, Ituri n'andi hose hagishegeshwe n'iyi ntambara. Ku biganiro bya Doha, Tshisekedi yavuze ko leta ya RDC izakomeza gusaba gusubizwa ibice bigenzurwa na FSM 23 mu burasirazuba bw'igihugu no gusaba ko abakorera abanyekongo ibyaha bagezwa mu butabera. Reka makuru yacu tuyakomereze kuri inkuru ko Uganda yafunze uwahaga ubutasi bwayo amakuru atariyo kuri ADF. Igisirikare cya Uganda cyataye muri yombi Sheikha Hamuza Laivala ukekwaho guha amakuru ubutasi atariyo ku migambi y'umutwe w'iterabwoba wa ADF ufite ibirindiro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umwe mu bashinzwe umutekano yasobanuye ko Sheikh Laivala yari yaramaze kubaka icyizere hagati ye n'abashinzwe ubutasi kuko yabahaga amakuru ya ADF atapfa kugerwaho n'uwari we wese. Gusa ngo byagaragaye ko icyizere yagirirwagaho yagikoresheje mu kuyobya abashinzwe ubutasi n'abategura ibikorwa byo kurwanya ibikorwa by'iterabwoba bya ADF. Yagize ati byagaragaye ko uruhare rwarenze ukuri ruganzwa no gutanga amakuru ayo byaciye intege ibikorwa byo kurwanya iterabwoba. Ubu iki kibazo kiri gukorwaho iperereza rikomeye. Muri Nzeri 2023 Perezida Yoweri Kaguta Museveni yatangaje ko ingabo za Uganda ziciye umuyobozi wa ADF Media Kalubo mu gitero cy'indege cyagabwe ku
ku birindiro by'uyu mutwe muri RDC. Perezida Museveni yahawe aya makuru n'uwayoboraga urwego rw'ubutasi rw'igisirikare General Major James Birungi, amusobanura ko Nkalubo yiciwe aho yari yihishe. Nyuma byamenyekanye ko Nkalubo akiriho kandi ko akomeje kuyobora ibikorwa by'iterabwoba bya ADF mu burasirazuba bwa RDC. Ni inkuru yatunguye inzego z'umutekano za Uganda. Ubwo Sheikha Laivala yatabwaga muri yombi, igisirikare cya Uganda cyamushinje kwifashishwa na Nkalubo mu kubeshya ubutasi ko yishwe. Amakuru yacu reka tuyasoreze kuri inkuru ivuga ko ingabo za RDC zarashe indege ya gisivile muri Minembwe. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zarasiye indege ya gisivile ku kibuga cy'indege gito cya Minembwe, teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, zifashishije drone. Hari amakuru avuga ko drone zarashe iyi ndege zaturutse i Bujumbura mu Burundi zinjira muri RDC zinyuze muri teritwari ya Uvira. Umunyepolitike Moise Nyarugabo ukomoka muri Minembwe yatangaje ko iyi ndege yari yikoreye imfashanyo zirimo imiti yarashwe mu gitondo cyo kuri uyu wa 30 Kamena 2025. Yasobanuye ko abatuye muri Minembwe yamaze imyaka myinshi barafungiwe inzira banyuragamo bajya kurema amasoko, kandi ko bambuwe ibintu byose by'ibanze bakenera mu buzima. Ati indege ya gisivile yonyine yagiyeyo itwaye imfashanyo cyane cyane imiti yarashwe na leta bitera inkomere zirimo umuyobozi mu nzego z'ibanze ndetse n'umwana ufite imyaka hafi 8. Ubu bari kuvurirwa mu bitaro bikuru bya Minembwe aho byumvikana ko nta miti ihari. Nyarugabo yibukije leta ya RDC ko kugaba ibitero ku basivile bigize ibyaha by'intambara. Ibi byashimangiwe n'umwe mu bayobozi bakuru bungirije b'ihuriro FSM 23 Fedi Kanini, wagize ati kurasa indege ya gisivile itwaye ibikoresho by'ubuvuzi nk'imfashanyo y'ubutabazi ni icyaha kibasira inyokomuntu n'icyaha cy'intambara. FSM 23 maze igihe itabariza abatuye muri Minembwe cyane cyane abanyamurenge, isobanura ko leta ya RDC ifite umugambi wo kubarimbura. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagezwagaho nanjye Jean Harerimana. Musaba gukora subscribe, share, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kugereho umunsi ku wundi.